Вся наша жизнь – театр, а люди в нем – актеры, сказал Шекспир и был, конечно, прав. Дорогие выпускники, мы с вами стали не просто зрителями, а главными героями удивительного спектакля под названием «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах на завтра». Спектакль этот состоит из множества действий. Длится он ни много ни мало, целую жизнь. Но самое главное – это то, что на первый взгляд название этой пьесы, обещающее, как минимум, что-то неожиданное, как максимум что-то не очень приятное, на самом деле только на первый взгляд такое настораживающее. Ничего сверхъестественного и сверхособенного с нами не произошло. Случился карантин, и выяснилось, что это тоже такая форма жизни, и что все загодя продуманное, запланированное, нами намечтанное обязательно сбудется, может быть, чуть отклонившись от первоначальной и в нашей голове нами же утвержденной идеи. Этот фильм как раз о том, что все у вас будет, что вы нам очень дороги, и мы хотим вас поддержать, порадовать и поздравить с окончанием уроков и с праздником последнего звонка. Armas õpilane, 12 aastat on sulle ette kirjutatud, mida sa pead õppima. Nüüd on see läbi. Aga ega õppimine ei lõppe. Lõpmatus universumis on lõpmatult õppida. Mulle väga meeldib Eesti muusiku Rainer Janssise mõte, kes suudab leida enda jaoks midagi, mille õppimisest rahuldust tunda, selle elu on juba ette korda läinud. Sellepärast loodan, et leiad edaspidi üles just need asjad, mille õppimine sulle eneseteostust ja rahuldust pakub. Paneb su silmad särama ja hinge helisema, sunnib sind pingutama ja vahel natuke isegi kannatama. Laseb sul tunda, et oled elus. Lõpmatus universumis on selleks lõpmatult võimalusi. Oled nüüd vaba, head õppimist. Tere mu kallid, armsad, toredad, andekad, avatud, targad, kenad ja mind mõistvad õpilased. Siin õpetaja Jana, teie endine klassijuhataja. Jah, istume juba mitmendat nädalat isolatsioonis ja pole veel selge, millal see kõik lõpeb. Jah, tegeleme distantsõppega. Jah, teil on ees eksamid ja sisseastumine erinevatesse õppeasutustesse. Ja mis siis? Kas te pole kordagi oma elus eksamid sooritanud? Olete küll. Kas pole raskustega kokku saanud? Olete. Ja olete need ka õnnelikult ületanud. Jah, sel aastal ei tule lõpukella pidu. Sellest on muidugi kahju, aga meie õpetajad ei jäta teid meeldivast üllatusest ilma. Kuulete meie hääli läbi helisalvestuse. Tahame, et see, mida kuulete, tooks teile rõõmu, hingerahu, annaks jõudu ja eneseusku. Jah, me istume oma kodudes ega näe üksteist juba mitu kuud, kuid see pole katastroof. Ma tahan öelda, et pole lootusetuid olukordi. On ootamatud asjaolud, mis muudavad inimeste elu, teevad elu kas veidi või päris teistsuguseks. Seda juhtub. Harva, aga juhtub. Praegune raske olukord ei tohi viia depressiooni ega tekitada hirmu. Tuletage meelde, milline tunne oli teil tundide alguses, siis kui ma õpetasin teile eesti keelt, loodus, inimesõpetust. Kuidas te jälgisite mu näoilmet, püüdes aru saada, mida ma olin teile ette valmistanud. Kuidas püüdsite ära arvata, mis otsast ma hakkan teie juurde lähenema. Olite ju pinges, kuid naeratasite mulle. Miks? Sest olite enesekindlad, olite valmis andma endast parima. Mis teid takistab seda praegu tegemast? Proovige teha nii. Kui teile tundub, et miski on hirmutav, arusaamatu, kui on kurb, läheb väga pingeliseks, tuletage mind meelde.
minu näoilmet, minu tegevusi, reaktsioone, olukordi, millistesse olukordadesse olime 4,5 aasta jooksul sattunud ja seda, mismoodi raskustest olime välja tulnud. Tuletage meelde meie esinemisi, kuidas ületasite esinemishirmu ja kui hakkate meelde tuletama, hakkate naeratama. Kui naeratate, siis tasapisi ka rahunete. Teist tekib jõud, millele järgneb enesekindlus. Jah, peate enesest ka kannatlikkust arendama. Te ei tea ise ka, kui püsivad, tugevad ja julged te olete. Mina tean seda, sest minu elukogemus erineb teie omast. Kord üks kutt teie seast oli mulle öelnud, õpetaja Jaana, te sündisite 20. sajandil. Õige, olen teist vanem, elukogenum. Inimesed jagavad oma elukogemusi selleks, et oleks lihtsam eluraskustest üle saada, et olla õnnelikud. Õnnest olime teiega 9. klassis esitanud legendaarse itaaliakeelse hiti Felicità, mis tõlkes tähendab õnn. Olen kindel, et see on teil meeles. Ärge kunagi kaotage lootust ja eneseusku. Keegi arvas, et lootust on lollide lohutus. Ootus võib tunduda pikana, aga elu on teadagi elada vaja. Kohustus eneses valmistab raja. Kuidas siis leida see kuldne kesktee, mis läbi ootuste lootuste viimaks viib õnnele? Nopi unistuste aiast üks väikene õis, seda ehk ikka teha võis. Astu eluteel kitsal ja käänulisel, rajale, mis umbrohust väänulisel, ära vaata maha ega selja taha, vaid võta kaasa oma unistused, lootused, võta need kõik ja usalda alati oma õnneõit. Olge õnnelikud, mu kallid, päikest teile, armastan teid kõiki, teie õpetaja Jana. Дорогой выпускник, вот и подходит к концу твой школьный путь. Ты заканчиваешь школу в очень непростое время, когда перед всеми нами стоит больше вопросов о будущем, чем есть на это ответов. Но с другой стороны, будет трудно забыть, в каком году ты закончил школу. Окончание школы – это начало твоего самостоятельного пути. И очень важно не растеряться и не растерять, не испугаться и не испугать, не разочароваться и не разочаровать. Я желаю тебе. Будь счастлив, уверен в себе, в своих силах. Несмотря ни на что, мечтай и достигай своей мечты. Я уверена, у тебя есть все для этого. Сила воли, сознание своей исключительности, неповторимости и ничем неодолимый оптимизм. Счастливого пути! Head abituriendid! Sellel nädalal kõlavad teie mõtetes ja meeltes viimase koolikella helid. Teie küpsust kuulutavad helinad. Küpsust saab proovida mitut moodi. Saiaküpsust proovitakse puust tikuga. Õunaküpsusest annavad märki tema lõhn ja maitse. Teie küpsust peavad näitama küpsuseksamid. Aga mitte ainult need, vaid ka kõik see, kuidas tulete toime iseendaga selleks teadmiste prooviks valmistumisel.
kuidas oskate olla ebamäärastes olukordades, kui ümberringi on suur teadmatus. Just selline, nagu valitseb teie elu praegu enne tähtsaid eksameid. Oma küpsusest peate ise teadlikuks saama, sest olete oma elus ühe tee lõpul. Aga ees ootab rohkem kui üks võimalus ja rohkem kui üks valik. Viimastel nädalatel olete mulle kirjutanud, kui raske on praeguses elu- ja õppekorralduses luua oma sisemist distsipliini, kui keeruline on sundida ennast õppima, kui õpetaja on eemal ja klassikaaslasi pole samuti kõrval. Kui igav on olla koduseinte vahel ainult iseendaga. Aga te kirjeldate ka seda, kuidas olete välja mõelnud oma iseloomu kasvatamise nipid, mängureeglid ja motivatsiooniallikad. Kuidas olete järele mõelnud, mis on elus tegelikult tähtsad asjad. Tundub, et viimaste nädalate jooksul olete liikumas arusaamisele, et kvaliteet, see on harjumus, mitte juhus. Et see, mis teist saab, see sõltubki ennekõike teist endast. Et iseseisev mõtlemine ja võime võtta vastutus on teist kõvasti kasvanud ja teid küpsetanud kiiremini kui võib-olla mitu eelnevat aastat. Olete saanud kindlust, et oletegi valmis nii lähemateks eksamiteks kui kaugemateks väljakutseteks elus. Aga sellel nädalal kõlavad teie mõtetes ja meeltes ikkagi viimase koolikella helinad. Las nende helinate saatel meenuvad teile liigutavamad ja lõbusamad, tõsisemad ja tähendusrikkamad hetked teie kooliteest. Soovin teile julgust olla täna teie ise ja minna edasi homsesse just oma teed pidi, omal sammul ja oma laulud huulil. Дорогие выпускники, ловите love story от математиков. И выпускники, пора прощаться нам. До свидания школе и учителям. Вспомните, как было, чтоб сердце не забыло, кто вам помогал. Милый класс, с тобой мы были вместе. Мы вас всех успели поучить. Было нам ужасно интересно грузить вас и грузить. Взрослая успешная ваша жизнь зовет. Позади остался выпускной ваш год. Скоро документы вручит вам директор, сердце завоет. Выпускник, ты радость нашей школы, вирус злой ты сможешь победить. Вуз любой, конечно, это клево, ты можешь поступить. Удачи и везения вам, дорогие выпускники! Не забудьте поставить лайк!
minu armsad 12-ndikud. Teie viimane gümnaasiumi aasta on olnud igas mõttes eriline. Ja nüüd, vaatamata kurbadele asjaoludele, on teil võimalus osaleda unikaalses üleriigilises distantsõppes. Mina mõtlen alati nii, et kui midagi ei lähe nii, nagu oli planeeritud või nagu soovisid, siis järelikult nii pidigi minema. Kõik, mis juhtub, on millekski hea. Ainus, mida me saame omalt poolt teha, me saame jätkata oma tööd juba nendes uutes oludes. Keegi tark inimene on kunagi öelnud, et edukuse võti on 10% andekust ja 90% rasket tööd. Ainult need, kes suudavad end ka raskes olukorras kokku võtta ja leida endas motivatsioon jätkata, ainult need jõuavad sinna, kuhu tahavad jõuda. Võtke hetk ja mõelge, kas te olete seal, kus tahate praegu olla. Kui jah, siis jätkake samas vaimus. Kui mitte, siis mõelge, mida oleks vaja muuta, et oma eesmärke saavutada. Meie elu on meie endi kätes. Nagu ütleb vanasõna, igaüks on oma õnnesepp. Soovin, et õnn saadaks teid kogu teie elu vältel. Minu elu olete teinud te palju õnnelikumaks, sisukamaks ja mälestuste rohkemaks. Olge hästi tublid ja pidage vastu. Olge terved. Natukene veel on vaja pingutada ja siis on juba uued eesmärgid ja uued sihid. Kallistan teid kõvasti ja ikka mõttes teiega. Школа для вас сегодня уже история. 12-летняя история маленьких побед и поражений. И как любую историю, ее надо помнить, уважать и к ней возвращаться. Возвращайтесь в школу уже в новом статусе гостей, с улыбкой и с легким сердцем. Вы убедитесь, как вам будут рады. И чтобы всегда и везде легко было возвращаться, никогда не сжигайте за собой мосты, потому что за ними могут оставаться те, кто вам дорог. Просто вы сейчас этого не понимаете. Сегодня у вас еще есть время подправить хлипкие мосты пошатнувшихся отношений с одноклассниками или учителями. Улыбнитесь и обнимитесь. Не выясняйте, кто был прав, а кто виноват. Уходите красиво. Оставляйте только хорошие воспоминания. Tere! Ma tahan enda poolt teile öelda 3 asja. Esiteks, te olete kõik väga ägedad. Teiseks, mina absoluutselt usun teisse. Ja 3, te saate hakkama absoluutselt kõigega, mida te ette võtate. Ja ainult taevas on piiriks. Okei, eesti keeles kõlas see kohmakalt, aga Maire saab küll pahaseks, kui ma inglise keelt kasutan, aga inglise keeles on see väljend, et only sky is the limit. Nii et kasutage hästi enda potentsiaali ja kasutage hästi aega.
ja ma tahan teile kaasa anda ühe vana keldi palve. Ja see palve või soov, õigemini teekonna palve soov kõlab niimoodi. Tõusku tee kohtama sind. Olgu tuul alati puhumas sinu taga. Paistku päike soojalt su näole. Langegu vihm pehmelt su põldudele. Ja kuni me kohtume taas, hoidku sind Jumal oma peopesa kumeluse sees. Olge hoitud ja hoidke lippu kõrgel. Вот как-то так, дорогие наши выпускники. В заключение позвольте и мне присоединиться ко всем замечательным поздравлениям наших учителей и добавить от себя 3 пожелания. Первое. Никогда не изменяйте себе. Не стоит ломать себя в угоду моде, власти и чужому мнению, чтобы не сломаться самому нечаянно. Но уступайте в том, что не является для вас принципиальным, и тому, кем дорожите. Второе. Время, обстоятельства и попутчики сделают вас жесткими. Найдите в себе столько мудрости, чтобы не растерять доброту. Она всегда в большом дефиците. Умейте подарить себя и свое тепло. Третье. И помните, что согласно древнегреческой теории в космической иерархии после музыки Вселенной идет музыка человеческая, музыка души, которая слышна и доступна только нам самим. Но я вам очень желаю найти того, кто, оказавшись рядом, сумеет расслышать мелодию вашего сердца. Я верю, что это возможно, а вы постарайтесь это доказать. Вот и все. Слышите? Как это вы не слышите? Прислушайтесь. Звенит звонок с урока. Обычно он для учителя, но этот для вас.